بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletteşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ya Rabbil alemin. Bugünkü dersimizni Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala ismi bilen beylep Bismillahirrahmanirrahim deb açıp jiberemiz. Hem özümüzning şiratdagi harfimizni öğrenirge kirişemiz. Bugün bizning öğrenecek harfimiz ul ayn. Ayn harfi. Arap harfi ayn. Onun yazılışın onlar için toxtaga qarayıq. Yazılışın biz indi mınday ona oxşagan yazılışlı bir harfini ötdik. Ötken dersdə ötken ayn harfindən bizning bugün öyrənə turgan ayn harfi yazılışı boyunca şunu qabatlay. Tik onun mınamında üstünde ayn harfində bola turgan nuqtası gına bulmay. Mine nuqtasız ayn harfi ol ayn harfi. Ayn. Ayn. Yazıp koyabız ayn deb. Onun avazı şulay başka şey biz onu bilgili almayız indi. Hem ol bizning nişke avazı. Yazılışı boyunca söz başında ol ayn gibi yazıla, dik onun nuqtası gına bulmay. Yazılıp koyabız söz başında ol mine şunday bula. Söz ortasında da ayn harfi gibi. Tik nuqtası gına bulmay. Hem sözün azağında da nek onun gibi bula. Tutaşkan orunları da ayn harfin hatırlatam. Yazılışta bir nindi de özgeriş yok. Hem mine onun eytilişini düşünüp gittik. Koydan çıgasın bizim ayn harfi. Ola biz özümüzning skematична boğazımızını ayn harfi ol ayn harfi ol ayn harfi gibi boğaz harfi. Bizning indi bu boğazımız. Mında biz köp harflerini öğrendik boğaz harflerinden. Qabatlap ketigeli. Mine bizning mine bu bizning tovuş jipsillerimiz. Tovuş jipsillerimiz üstünden yok. Biz biletirgan jengil ha harfi çıga. Mine mında bizning ha harfi çıga, mi? Hem onun jengil tovuş jipsillerimiz bizning mında büyük kirinki tugul, boşangan halde büyük jengil gene çıkıp gitti. Ha harfi. Hem indi tovuş jipsilleri büyük katı itirip kirinki halge kelgende bizning ondan hamza harfi çıga. Mine bu harfi biz çıga. Hem ezrek gene üske menü bilen bizning çıga mine mında ortasından dedik, boğazımızın ortasından ha harfi. Ha harfi. Hem mine şu ha harfinin bir yakın kardeşi ol bizning ayn harfi. Mine bugün öğrenə turgan ayn harfi biz tegi dersdə ötken ha harfinin tuğanı. Onların çıkış orunları bir. Tik onların sıfatları gına ikinci. Hem indi üskerek minsek boğazımızın mine tübünde ök bizning ha harfi hem ayn harfleri çıga. Mine bu biz indi Arap alifbasındağı bütün boğaz harflerinde bugün ötüp ötemiz. Biz indi onun beşisini ötkenik, bugün sonğusunu ötemiz. Ayn. Ayn. Biz etkenik, men sizge etkeniyim, ha harfini çıgarırga bizning ul avur, ul bit boğazımızın ortasından çıga. Bizning bu urunlarımız bir vakitte da işlemi, bir vakitte da işlemeyen. Şunun için bizge ha harfini aytırga da, ayn harfini aytırga da bizge şitin. Bu en katlavlı harflerden bulup tura bizning için, biz Tatar halkı için. Mine ayn harfi ha harfinden nersesi bilen ayrılasın. Onların aytganimcha mahriçlari bir, шығу urunlari bir, tik onların sıfatları iki türlü. Mine ayn harfini aytganda bizning mine şu tovuş jipsilarimiz bir kerinki halga kele. Hem mine munda biz aytganda
дип әйткәндә, ул безнең вибрация бирә. Әгәр дә без даже тамагыбызның менә бу җирен тотып карасак, без анда сизәбез нинди дә калтыравыклы шундый вибрация. Ә менә дигәндә безнең тавыш чипселәребез гел йомшарган хәлдә, без аны бер ничек тә сизмибез. Менә шушыны ничек итеп сизергә кирәк икәнен табырга дигәндә, упражнение ясадым. Баштан без менә дип гайнны әйтәбез, аннары бер нәрсә безне үзгәртмичә хәрефен әйтәбез. Монысын әзрәк соңрак өйрәнербез. Хәзер инде бакка карап китик гайн хәрефенең хәрәкәләр белән. Гайн хәрефе фатха белән була ул кәсре белән агый и язырсаң әйбәтрәк. Агый һәм дамма белән Һәм менә иң катлаулы урыны ул инде хәрефнең сәкин белән булган чагында. Язып куябыз гайн хәрефен, аның сәкинен һәм аны укыр өчен алабыз хәрефен. Укыйбыз Бу чын-чынлап безнең гарәп хәрефләренең берсе. Гайн хәрефе һәм гайн хәрефе гарәп теле дигәч, һәр вакыт ничектер шушы хәрефләрне күз алдына китерәсең. Безгә инде гайн хәрефен өйрәнергә кирәк, менә монда бармагыбызны куеп өйрәнергә кирәк. Менә монда куеп гайн хәрефен әйткәндә без шунда вибрация сизергә тиешбез. Һәм инде хәрефендә ничек аны өйрәнергә кирәк? Biz әйткәндә менә монда сәкинле гайнны әйткәндә, сәкин белән дип әйтәбез дә, һәм бер нинди дә әйбер үзгәртмичә, тын алмыйча шул урыннан хәрефен әйтәбез. Менә шушы урында икесе бер урыннан чыкканын белергә, чыгарырга өйрәнәбез. Гайн хәрефе дә һәм хәрефе дә безнең бер урыннан чыгалар. Менә безнең менә бу схемага карасак, безнең менә монда гайн, Әмінсі Biz bütünü biz bile тұрған Фатихадағы ғайрил мәғдуби дегенде biz менә бу белән әйтәбез. Аннары алейхим дегенде менә бу хәреф белән укыйбыз. Алейхим. Һәм инде яхшырак аңлар өчен без карап китик күнегүләрне. 26-нчы битне ачыгыз. Биа عن سر عربو عجمو عجبو عملو علمو عمرو جمعو جعل
Ja'ala. Ja'ala. Askaru. 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 Aylamu. 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 Ja'faru. 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 Anbaru. 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 İndi g'ayn hem ayn harflarining o'qilishini ig'tibar etiniz degan ko'niklarni qarab ketik. G'aynu. 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 Aynu. 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 G'aynu. Aynu. G'aynu. Aynu. G'aynu. Aynu. Baglu. 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 Belghu. 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 Әйткәнемчә, бу хәрефләр безнең телебездә юк. Моны яхшы итеп әйтер өчен безгә тырышлык күрсәтергә кирәк. Менә шушы урыныннан, бугазыбызның уртасыннан шушы хәрефне яхшы итеп әйтер өчен безгә бик күп итеп кабатларга кирәк. Ай, го, Һәм инде язылышы буенча да катлаулырак дип әйтегәйме, чөнки 3 урында 3 төрле формага керә. Әгәр дә сез шушы дәрестән, шушы материалны сез төшенеп, аңлап калсагыз, сез инде бу дәресне бишлегә үзләштергән булырсыз иншаллаһ. Менә безнең дәресебез агырга якынлашты. Мин сезне киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.